ngoba uyabona lemvo lento kanamuhla ngidawubekisa lemvo lento kanamuhla lento ekalasontweni haleluya lokuthi basilabanye hayi sesathi sona lesikhetho isikhetho sani nje lesikhetho ngabe kahle nje sikhonda kuba njani uyabona so ngisho isikhetho phela sefo vele bazalwane bazalwane sengisho khona abazalwane ukuthi lesikhetho sasikhona ngisho sikhona uNkulunkulu vele kusukela emaphakatheni uNkulunkulu wala lo Sawuli uthi wena sengigwalile uthatha na uDavid haleluya bengasekhona Sawula David nakaDoda lasuka leliqobo lapha kuye Sawuli lapha la uhlala kuDavid akhona phela haleluya wase uyabona naye ukuthi songunu selisukile ngoba wasusa ithemba lakhe uNkulunkulu walibeka kubani wafuna kwenda ithando yebantu wangenza ithando yaNkulunkulu ithando yebantu ikwenda ulahlekelane naNkulunkulu asabe ngalukhola bazalwane lengoma yasho nje ithi ngihamba noJesu uyangibekela manje ngihlushwa yini ukhona lephansi ethi ngiyakholwa yebo ngiyakholwa yebo manje ngihlushwa yini haleluya kufuna sabe ngekholo nahamba naJesu awuhlupheke nahamba naJesu uthi awungena akusho ukuthi ke ngeke ngigcinambeni ngiyangena la kule ngcinamba khona usho eManigeria will enter utawungena uthi ungene uphinde uphume haleluya ngiko phela azange uNkulunkulu athi mabana babo majala mathathu boShadraka Abednego naMeshaki azange athi uNkulunkulu hayi bafana bami lo mlilo ngidawucisha bafana ngeke ngene kulo mlilo ngidawucisha wenda ukuthi uNkulunkulu bona babe protected kulo mlilo haleluya azange ucishe wabakhona umlilo bangena lapha emlilweni kwabonakala lo uNkulunkulu wabo haleluya utawubonakala kanjani phela emakhoneni wakho uNkulunkulu sifuna kumbona sambona njani uhlele khoneni uyakhola kujana lwakho uNkulunkulu uyamfihla umfake endaweni ukuthi awufuna bonakala ngoba ufuna ukuhlupha nangabe kuna bangakwati kahle lothi umephi kahle haleluya lo ngafuneki ke loyo lesingamfuni endiwe lapha esinkozweni yaNkulunkulu haleluya lapha sifuna ukuhamba sithe sibone nje ukuthi hayi ungathi na uthi alandzela ubathi hawo manje letinyawo tibe sesithelaphi la sambona ngimbone njalo ukuthi uhamba wanga naNkulunkulu asiqhubeke make mnesisi siqhubeke sifunze nithathe impanditshe leyisinziso njengeva yamoya lelimi laNkulunkulu asimela kule mpanditshe yini impanditshe bazalwane lo wathi impanditshe abavela ncandi bayathi funa babe banayo lechazelo laba thina sitelwe nga96 manje uyabona okay impanditshe makarapa futhi uthathe makarapa ke uyabona wemasotsha makarapa uyisini impanditshe lesinziso yakho losinziswe ngayo haleluya impanditshe isivikelo sakho sekuvikela wena lanhloko ukuthi ugqoke uvikeleke ngalesinziso uma ngabe lesinziso ude ke nomzalwane angikwazi ukuthi udawuphila ngani ithi inkoja lengoma sisinophila leya ithi insindiso iyangisebenzela ikusebentele yakho mina yami yangisebentela bazalwane kakhulu
neyakho ayikusebenteli. Ikusebentela umuntu lomusha. Ikusebentela ethule. Ikusebentela isinziso yakho umuntu lomusha. Ube umuntu uthi vena uthi uhamba na Jesu. Ukusebentela ula Sunday school. Usinziswa awusinziswa ngoba mhlambe sosesigabeni thide. Usinziswa nje ngisho ungaba mawuse understand ukuthi yini lokusinziswa yasinziswa lo. Sinziswe aphuma kumuntu lonke indoda takuleli ibhantu ubeke naNkulunkulu. Hamba tsitsele. Uhambe lavangeleni. Wahamba ungakhathali. Ukhona ingoma lebaba bayihlabele bathi uma kubaleli ivangeli bahambe bangakhathali abo bangavanga baleli ivangeli bahambe bangakhathali bebayihlabele nabo makela bathi sigijime singakhathali lethu amathi kahle lamashumi kahle lapha ngathi nje uthi kuthiwa sigijime singakhathali yethu utawukhathala na uhamba wedwa ufuna uhambe na Jesu ufake makarapa lo sivikele ipantitshi ukhumbule bazalwane ngayibuta ngale nyenda impantitshi emakarapa bazalwane isinziso yethu kumakarapa wethu haleluya sengibale kangaki bazalwane lapha sekungu5 kusihlanu ngibale liqiniso kulunga livangeli lekuthula kukholo isindiso salvation nesindiso you must have salvation haleluya ngoba angeke ulibone izulu ungabe ungasinziso ngiko lento ukuthi bekwenta tahlanganiswa la kuthi kufuna usinziso utolibona izulu awuhambi ungambona kanjani uNkulunkulu ungasinziswa ngoba na usinza la uvele kuJesu haleluya asiqhubeke ufunze nawe waphinde uqale phansi lona leli bese sifunza ngoba ninalele enye part lesiya kuyo la nithathe impantitshe leyisinziso nenkemba yamoya lelivi laNkulunkulu yebo inkemba yamoya lelivi laNkulunkulu hey uyabona musiwe na ngeke livi laNkulunkulu lesinye isikhathi livi laNkulunkulu washiya kunye utawufatha kusabalance washiya kunye haleluya ufuna konke kube khona lokukholwa kube nje leqiniso libe nje ukuthula kube khona kulunga kube khona haleluya bese nalelivi laNkulunkulu libe khona haleluya washiya kunye kwaba nesikhala wahlala nje wangafunza ilivi wathi engangitseliwe namhlanje livi angibona sindawo khona asengilale ngidalibona kusasa so uqalile uyadilimanda ngoba lesikhala leso sesiyakulahlekela utawuthi na ufika lapha empini utawuhlaba ngani ngoba phela lelivi sigwaza ngalo haleluya uyakhotha naSathane lapho utawukhotha kubo nawe ungafundzile naba lapha boSathane bakudebate na Jesu ukhotha evini Sathane na Jesu ukhotha evini haleluya so nawe alifundzile livi wena ngwathi usitawusitwa yini lelivi kufuna libe la ngakhathi libe la kuwe akwabaluleki ukuthi mhlambe ungathi lama chapter ukuthi lona ngo verse 16 chapter bani nawathi lokuthi nje livi lithi encwadini yabantu kubalulekile ukuthi kwadi lelivi lihlale la kuwo olifuthi njengokuthi ngako athi Jesu lelivi lisinqwa uyabona mos sinkwa usidla kangaki njengelivini ngabe udla abadlitwana ngithola abadla sinkwa ngala abanye badlitwana ngisema labadla sinkwa bawudla sinkwa usida kangaki ngelivini uyabo 7 days 6 days okay uthi usida 6 days sinophela ngathi abanye basida 7 days mina ke kuyadependa bazalwane kuyadependa hayi ukuthi ngisuke ngide lesinkwa yini
suke sikhona kuyadependa ngilandzela ukuthi lesimo athi sikho ekuseni nathathiwe usudle sona nalani ivikela uNkulunkulu kufanele ulende njengasikuba losidako nawu ekuseni unathe intiyala kamoya ufunze lapha ufunze ukwehlise nomthandazo haleluya ukuze indoda yakho ihambe kahle ngoba nalokho utakuva kanjani na ungafunzi la ngoba ufuna ubone labantu basemvulo ukuthi wo bani ukholwa kwamsita lapha nawe utokhona athi ngoba nathi kulesikhathi namhla kukhona uNkulunkulu akwandlulisa khona akuthathe akubeke la akubeke lapha alokuthi wena uphila ngale live uthi noma sekubita ukuthi ubejeteleke khona uthi hayi mina ngiyakholwa lokho angikwenda live la uNkulunkulu alekuvumi lokho haleluya hayi ukuthi umfundisi akakufuni lokho shothi umfundisi nase kangekho utakwenda hayi uthi nje umfundisi lapha esontweni bathi nje singakwendi lokho wena uthi la kuwelo uNkulunkulu lola kuwe nangaba kakhulumi ke shothi lo wakho usimungulu unothandaza kahle haleluya mina ngimfuni lo simungulu mina ngifuna uNkulunkulu okhulumako hayi lesimungulu leyo utawe uNkulunkulu bobhali nabe labangasebenzi nangu Elijah lapha uyaba nawe ngalenyelanga lapha uthi asithawe sisibone mthandaze nami lo uNkulunkulu wenu lapha ukuze sibona uNkulunkulu lo nguyesibili nawo bayafika lapha Nkosi yami bayeta nabhali wabo Nkosi yami lapha sengiyababona phela abantu nabethu into lengathi ngithi baba banenge bazalwane libutho lonke nje libuthene vele kuthiwa sikhonta bhali sihamba nayo uyasebentela uthi Elijah mina ngintana uNkulunkulu loweme emaphakatheni ngintana Jehova simakathe athi hayi asengininike lethuba senike nikhulume nabhali sibone ukuthi uyaphendula yini ebhali baba athela bhali athi Elijah ngente kakhulele asemphithe memete kahle nimemete bamemeta lutho bhali kuphendula wabona athi lapha ngeke ngangifakile wangaphendula ubhali wakhe wathi okay emadoda senginikile ithuba leyo namsale ngiveta lo wami uNkulunkulu na wavela wathi ndani lapha nithele nemandi azange ngivanga ukuthi wahamba wothe kumetshiso wabuya walayita wavela kwethu umlilo walayitela kwavutha bathi lithi lelivi kwavutha kwaze kwathathelwa ngqondo manje hayibo kanti lo uNkulunkulu njani lo bese ke wena uyahlala ungalifunzi lelivi lapha sithola indzaba leti mnanzi kanje nalaba thanda ngibonekwana phela lapha nakadzeni nedi ukuthi ngawucommentings lana levile ikhona leli kwanteka ngibonekwana kwanteka nalo umlando labhalwa ngoba ngibonekwana bebangcinela umlando yakadzeni nalo uyafunza ufunze uthole ukuthi kwendekani uthole nabo Enoch ukuthi ngekholwa kwabo uNkulunkulu wabendelana Elijah uNkulunkulu wabendelana Moses bonke labantu labo wabe baphila ngale live haleluya asesiqhubeke sibone naye naweni sibone namba dolanzelayo ngaso sonke isikhathi nikumo ngekukhuleka